Mua ia ina mua. Ya, whakaro whakungai kai au le singa pule aonga, ya mata sang portele, ya mai sena yo na sui lango, ya mai se po ia le ofisa mali, ya wato tanga i mai nei ai tua, ya nei aso whakaro ina le whanau le whatino ina o le whaingo mea ai Samoa mai ana mua, sa awa o ina le nei unite le luava i aso taluai, ya mea ai lava e sa whapenanga si e tangata Samoa i vai taimia. Ya le wa to tanga i mai le wa tapuni nei aso ya wa patino ina le whanau wa o le to tele whanau e le lola vai la ko fo e fai valu popo ya ke ofu fo le palsam ya me se fo le pisango le ya to tanga i mai ya o lo o pisa o ya na i whanau ma vava o ai ya o lo fia i o le wa mfai ona patino ina na to le nei le tato wanga nu o mo maria tua ya o tele lama tātou ina tau mea ai le oveng. Ya, ko wa kuka uma ko i tātou mea ai tono le whare. Ya, le wa tau mwhaila tō e whaatino nei aso. Ya, le ai momoli atu ai le anganga whaafitai le sunga le pule aonga karia inga fo e karsanga. Ngai kai au, a tō tangtanga i mai tele mea ai o lo mwhai o na whaatino ina le whanau. Lo tau whai e ofu parsami, ya whaile luau pipi, ya moa kau mai tau a pipi tau le umu ya mai si lama tulanga papena ya ko alongo mai foi papa ku fanga ikua ya o maa nei to a mai lava le vai ya o nei to asungo fanga ngai kai au patino nei a moi ya sau se tem ya a fuelo ya e causa sami uma ya o ai lava e o tu ele tu fana ya o la to foi na o la papena na na tau sami me o sa ni el fana nei tai au ya o se tala pupu atu le ale fai aonga le ngang Samoa mo le ko le pakai nai fai aonga na yo uso ma se o tuangane ya Miracle Camiolo o Edison ma TJ ya le sosoani ma lo si tapunina o le unite le ngang Samoa nei tai au o nei spray ya fa kai fo ya cameraman mo pu ingole fa mo fa na nei tai au fa tai lava so i fua malo lava le unsa ya pe fo insala no to steni wo fan ya o le ngaluenga lava nei o le ngaluenga le fana o tam pa ya o ina ya la tole to e fo i tua e ngau si mai mea ai mai vai taimi o so i fo mai o la to tua ya o le na le na pai le umu ya ma ofu por sami pai le lo bibi ya mana is ma kaul mo pa te tai nai fana una pai ya le la wa le wo fu ele fu el manta umu nei time ya to tanga mai ya wa no ai ma tele me ai wa ma fai ona pa bela ina fana we ai fai ulu talo ya o pansami o au pipi ya o le fai epikaki ya o le ya fo o isi o mo e ka o le tau na le le kaunga ni o vengi pala ya le wo manoni fa solo aso ya le tali atu le mato malo fa lo longia ya tau no mai loa ya ona tali lole sua ya tau sami uma mato ya fa pe fo fa nausa mamato uma la sa tau tingali tau fa ina fa mo fa na ya ka mo ya o fa mani ina fo fa na nei as pisa o ya la to ya o te loa ya fa wa tango le o le skami ki fo fa ima yo filma ama mabule ni mai se mena na karuenga na fa nei as fa tai lava i matua na sosoani fa naule le whainga mai ngokuka e luana ia tunu ua whaataua ina le nei aso mato le unite le ngansamo o le atunu ukonga ia ma le atunu Filipino o na ia ina i mato whanau e konga la ko koi Filipino foi ia ma me ai e tomiti Samoa le utu whaatasi ia e la kausangi e whanau ia ma mato umalaba ia whaftai lava i lausunga cameraman mo le avangoa ya pa pe ko le sua e tamai sai le la ya sina tala moa ya la fo tua ya ma se ko le pai la tusi ya pa po ya tuai se pa tai tele lava sai male bala au pa ia wa ma fuai ona mato ko mai e e mate ina le tapenanga le nei aso le tamo pai nga sunga ya tamai tai pa ya onga e mai se le tina matua ya patamali mingo ya mai se lava le pa na usa pa na ona ia ai la tau le sa mininga ma le sa pena o nei tau mafutanga ia pa tai tele lava ia
vele nei whamoe whai ko i ma meru tau inai. Tasile tu e tau lava ona o iei nise o tau o ea o ao le culinary skills. Tā tōk sā moa e tele whaalawe ia tasi po i lea wanoa whai ai o na maua tau tupe. A wai tau te o e kuka mea ai mo a inga lai whai whaalawe. Ia e mawaina ia o tuk se reni. Ai rea ile nea wanoa tau mori atu ai le whakatai tele lava. Ia whaamani e tele le atua ia o tau sunga a rii matamai tai whai a onga. Ia e maise lava i whanau. Ia mole nei a wanoa mata mo fie. Ia langa lewa pāwhanga ia o ka kou roa. Nā oi hunga e mga solo. Tau maktanga whakatai lava.